अहानबदा मरुइबा पाउ इनरगी मिरेप तरामाथोगी मराइबक लेपनबगी दमक ngasi ayuk pung 3 tagi vote thadanaba honakhre amasong Andro Kendra Manung Chandra polling station Manga Tarukta political party Magi Mio Singh Natopa political party ki candidate Yauna Mio Singh Amata Changhandre Haina CPI ki candidate Narana Pen the Bafungdokre From Jerry ISTV ki Nungtil ki Pau meeting Tabiri Basek Taranok Jerry Hoji Pau Sarona Pizari Inner Manipur Parliamentary Constituency da Mirep Oriba candidate Taramathogi Maraibak Lip Kadaba Mikal ki vote Thadaba Ngasi Ayupung Tareta ki Hokre Mikal Asida Mirep Oriba Singh VJP ki Dr. R.K. Ranjan Congress ki O Nabakishore CPI ki Dr. M. Nara NEI DP ki R.K. Anand Independent Mirep R.K. Somorendro MPP ki Mirep O Jugindro RJSP की मिरेप संजम नंदेश्वर मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट की मिरेप जी टोनसना इंडिपेंडेंट मिरेप एम टोमसना डब्ल्यू पवित्र अमदी एम डी इलियास खान ने पुनः पोलिंग स्टेशन लिसिंग दा पुनः वोटर लाख मापल लिसिंग कुन्निपाल चाट्रुक कुंतरुक न वोट थादनरे Manipur Governor Dr. Nazma Heptullah ngasi ayupung tare taba matamda Sagolban Kendra gi manung chanba polling station 11/34 Oriba TZ Higher Secondary School da vote thadake Governor na paumi sing da phongdo kibada Magna Rajya Sabha da chahi sangna leidingai da Manipur da gi lakpa MP ayambana wan ningthi na ngangba ngamdaba amadi state asigi issue fajana pukhatpa thengna khide miyam na ki bayaudana isa isa gi voting right adu sijannabiu haike Housing Haki Mamangda, Manipur Governor Nazma Heptullah, polling station Nasigi, Ahan Bak voter Amoina, Bothata Bikre, Panbea Badi Nazma Heptullah, Governor Rasi, Manipur da residential constituency Lauduna, Manipur da Bothada ba, Mahakna Ahan ba Governor ne. It's a message to those people जो शिफ्ट हो जाते हैं एजुकेशन के लिए जॉब के लिए तो अपना वोट वहाँ लेके जाएं they should not waste their vote because that's very important so you have to be careful cast your vote which is given a right given by the constitution I feel always very happy to cast my vote because I feel that I have participated in the nation building and forming a strong government. Advanced countries, women had to fight for their votes. But our constitution has given adult franchise to men and women both. And we must use it. But the government formation, who should be ruling, who should be representing us, is within our fingers. Her election free of fear hona chahiye. Freely, without fear, people should be voting. Whoever they choose, the candidate. Ishagi hak manghandaba mepum khudimangna vote thadabiba amadi mihut khanba matamda munna khallaga afaba mi yengaga khanbiba haina Nazma Heptullah na wafam kaya thambirame. Security, we have put armed police everywhere. In most places it is central forces and in some places it is state police also. For the 19 repolls happening today, we have made special arrangements of security in the sense that minimum 2 platoons of central forces will be there. That's a misnomer, out of the 19, 3 are from Churachandpur. It's not that we have gone only for the Nagas. Wherever we had report, you see the process of recommending reports like this. We go through all the material available with us. We go through video footages. We take the report from the magistrate, the macro observer, and then we come to the recommendation. It is done in front of the observers, it is done in front of the candidates. So that's how we came to the figure of 19. Bebita Sangbamga Loinana Pogdamjari Barina Nomaithem ISTV News Tampasana Girls Higher Secondary School. Tara-tarit Shubha Parliament Mikal ki ngasi ina Manipur Parliamentary Constituency ki Mikal da Manipur ki Chief Minister and Biren Luang Sangbam da Leiba Shriban High School da Hangba Model Polling Station da vote thadake. Mahakal loina na mahaki loina bi hiyai nusu vote thadaminake.
Vote thadaba loiraba matungda N Birena Paummisingda phongdokhibada nahan makai party amaga hunaduna ngangnaba yaba ngangnakrabasu ngasidi democracy gi khwaidagi maru oiba numit oiba maramna miyamna chithaba tawdana vote thadaba thokpiyu isa isa gi apamba mi khanbada mishing khwaidagi yamna thokpana democracy da mapangal hena piba ngamgani haike mahak masamaki oinadi namo again haiba pandamda mikhalasida saruk yabani haike Nangai launarurasu amai magi khomnarurasu ngasidi democracy gi khigi numit lepa numit haitare mana thada ningba man magi apamba democracy thada ba ya tawbuda bu phot thada badi loina thoga thada ninge mayam loina participate honinge. It is the strength of the democracy, and we are trying to serve the nation. We are serving the nation through Narendra Modi ji, and the coming back of Narendra Modi ji as prime minister again is very important for the country. Andro Kendra gi manung chanba polling station manga tarokta political party amagi miyoi singna atopa political party gi candidate yauna miyoi sing amatta changhandre repoll toba tangai fedre haina CPI gi candidate Dr. M Narana Phongdorakle ngasigi kumathu suba sadabdigi ganatantra gi practice sida kumang chokshne khallaba matam sida odonga thak nemba andro kendra gi manung daleriba polling station taruktadi yam serious over crime amani na kun lawi masida ganatantra gi chana patha amatta yaudana mi ama khakdagi madusu mantri amagi area ni haidana mi ate changbu yaroi haibagi mongda public ta motivate toramba aran lambi se masi national level da fight to changi election commission masi abham thokte alternative is to have a repoll hairiba polling station kharasidi amu hara bot adaba proper security arrangement natragadi masidi prajana tabadu su wabi gani hujiki matam do oitho oyena khanba potu oitho halase masigi yamna handaba makhal gi ranchi se aiko prajami am thengna batai Congress ke Mirep O Nabakishore Su Mahaki polling station number 26/34 the vote thadaki Mikhalas Gamari Lainana Mahaki Wafam Phongdorake main issue di citizenship amendment bill je maruena voters na khanara kane khali ani subadana hajiki Manipur gi issue je parliament da fajana pukhatpa ngamba candidate to su mai khanara kane na khali asigumba experience laiba qualification jo jung khadi khanara kane khali aduga mihutsi hujiki taramothoni candidate lepisi adu hariyo mihutsin sigi manung chidikida koigi Manipur gi praja mayam jena voters jin haitare masi panguduri je karamba mihutna hena pamguni karamba mihutta panguduri mihusina kari manung gi mukta pamguduri no je sari wakolom thabi candidate prajana mihu khalak pasida magi political party su yengi ko ada congress party se yamna progressive hoiba adegi CAB gi against the leiba adegi special category of notice hanjil hangani haiba gumba apaspa gi mase lokthong na review tongni ka haiba issue se sum yengani haiba party hoina ko adegi atopa amna individual gi magi background magi qualification magi commitment adegi magi kari haini praja da seba tongning bagi wakhal leibra leitabra masi matik chabra parliament da masi people gi leiba issue sing gi thokpa ngamgadra ngamoidra haibsu ai dum praja na khanara kani na khali Chathariba Mikhalasida Mafam Kayada Ayambana Ing Tapna vote Thadanare Mahakpunung Shiba Migi Masing Su Thajadana Hengerlakli Haina CPI gi candidate Dr. M Narana Phongdorakle area punamak Vishnupur district Thawal district Imphal manungi aduga Imphal east west mafam punamakta aikoi phibamje praja gi hujik toriba telephone si haraugdana ngaktang gi utpiro praja si vote piro matungda aibu unaningbagi wafam dosiksi wafam kaya bigi telephone lai masi amulta thokidri ada masi khudam amani prajana ning tamna moina pamjaba candidate khanjabagi adhikar du phangena haraugdabagi tanjama uba phangi BJP gi Mirep Oiriba RK Ranjan Su Kongban Nandai Mamlekai de Labor polling station number 5/37 da Masagi vote thadaki vote thadaba loiraba matung da Mahaki Oiba Wafam Singh Paumi Singh da Phongdoki
Manipur da su akhoi soidana praja singna nungsibiraga ibu Inner Manipur Parliamentary Constituency gi wana thabi gani aduga Sri Narendra Modi na second term gi Prime Minister obisida Manipur praja gi khudol wana ai yaujagani development for all and with all haibasi mapung phana pangthokpung amnanaba honagani. Speaker Y. Kem Chansu Yumnam Lekai Lairembi de Labor polling station number 13 by 11 the vote hadaki. Miyamna ingna chikna masagi apamba mirep the vote hadaba ubada nungai bapoi haiki. Koye Yaisul Kendra ki polling booth ani ama Singami Kendra ki polling booth ani ama booth marina booth hadari yamna peaceful ena koye real democratic right to satari en thamjage hadi mana apa vote tu thadana dana meaningful democracy si pangthui. Mikhala State Election Commission of India ki guideline ki matung in polling station ki akoi bada political parties singe polling booth singna firal amadagi hena thetaba chokri anidagi hena thadaba amadi mi anidagi hena punba yaroi haiduna polling station kharada Manipur police na thabak lokhatke guideline ki wangmada chatharamba polling booth kharada niyam chumna guideline adu ingadabani haiduna police na akanba checks and thawrang lokhatke Northeast Development Party NEIDP gi mirep RK Ananna mahaki polling station 21 by 4 haino khongnem bida leiba regular English school da vote thadake vote thadaba loiraba matung dai khogi paumiga wari sanabagi paudam ama lobisi. Regional party ke akan be yo sagaliba NEIDP ki candidate yamu RK Anandagi mark yoba comment kha myam tamina se yamu uji bot hada bikre myam ubi kre prajana achumba afaba matik chaba ki mute ama khanba da praja myam ni kai thodang le yamu ga tam National Party si akhoi de honest oirakti haibtai adum matik su khudong thiningai oi haitai khoi India gi mainland da base toba khoi gi National Party sing si gi makha sai humra le lak pase khoi gi object si khoi si hairu bidi yam nungai tabne se we have been reduced to khoi si loi lam lainga ki sasanayen sathi bi am tam thireba khoi gi minai nai thangai punchi am do lak dong tawre se la e se khoi mipom khuding da fauna re tungdo ra ka da marai ba Masih kena ada lep kedegi hype target ngasih electorates mean ngasih vote thadar ibu mean mesti lep kene. Issues yang serious orang sida koi na yang no conscious iba jati sigi amtang di acumba vote amtang di piram ke hype waklol se masih chen minaraga acumba maiwon nama kita muta mingwon de depend tau dap. Koi isa de depend tau jeraga koi na isa bus koi semja kita ni koi maiwon se koi isa na koi lep kedam ni waklol se sida koi Manipur meam se vote payment of chang brain khale Manipur da regional party na government form to na sakar parama bane adu matam sang na chaitheng phangdana Manipur da regional party se pra downfall oil robani adu NEIDP na kramba strategy honaraga amu han khoi gi regional party che amu hingalanga dona haipesni masih wakal hobam changi haitare NEIDP da target to budi koi na target to jab se regionalism gi government pai bi regional party government pai bi concept kitang di sondar re de khoi se accept tabe but miyam nang si pame di regional party da mu thaja be thamaga aikhoi lamdam sigi soil charok pai tai agi lebak chi da horok pa charok pa koina koi gi awab da koina mateng pangjidra gri kana na pangadi ga waklol che koi khuding be loi phawmin da re haitare tungi Manipur gi future gi dong te regional na tang kaim te le rap che koi da chap cha na koi da convince tawe koi thaja je aduna NEIDP sina asi ning ba kai ba jati sigi awab nang ba jati sigi tangai phadana song thorok ta ba yadadana khoi si tholok bane wafam se dai thamjage Paugi maraktatna hojik chathari be election gi matang da khoi gi mihut ka unaduna wari sabagi paugdam amatang laujari. Hello. Hello. Hello Gyaneshwar Tabibra. Hello Lucy. Hello. Hojik library Lucy tari Lucy. Station number adu highview.
Lucy ai music legislative mafam asi Moirang Assembly constituency gi koi 27 by 40 mari 27 by 41 apun ba hari ba sida koi gi Kokta government primary school hari ba school asida koi polling station ani lei polling station sing asida hojik sorakna pung ahum tasilak ba matam asida board thada ba loigado ba matam sumata gi pung amakhakta ngai ba matam asida hojik mi both thada ba lakpa missing gi sang asi du ki matik name gre hojik mi amatu udre haiba yare sumata gi police personnel khara khatna hariba polling station asigi akoi bada hojik mi amata uratre chorana hariba ngasigi polling station 27 by 41 da akoi mioi voter chahung kunthra ma thoi lebegi manungda voter chahunga nifuga nithoina vote thaduduna haiba polling station asi 79.3 pc chali loinana hojik 47 47 41 27 41 polling station asidana voter chatlet ka nifuga manga lebegi manungda voter chamri ga marbudraga humdoina vote thaduduna hariba polling station asidana 66.17 PC chatuna yam niam na hariba akoigi PC hari polling station asida akoigi vote thadabagi changsi yam niam ni aduma ko hariba vote thadabagi changsi karmaina tawuno aduga hariba vote thadabagi chang niam ni kari marangi damak to habudo akoigi lali vote thadaba lakpa miyo singdagi akoi puna khangina si awara tamjige ba एकदम सिंबिरो बोथ थादा लाख बो ओबिरो बा माने ओके अदु हुजिक सी बो इसा बोथ थादा बिरो बा थादा रो रे अदरो रे अदुगा हारि बा अखोगी कैनो से बोथ थादा बसिदने हुजिक सी मी सी याम न मसिंग सी उद्रे बा हुजिक करी ओरे मसी खोई हौकी बदसु दिल्ली पार्लियामेंट की इलेक्शन जी कया ओइना दुगुम इतौ तौबा अदु मरु ओइबा फैक्टर दे हंदक नो लेलुंसी थोकिबा मरमदो अदुना मरम ओरगा निपागी चांगसी खरा वाली नुपीगी चांगना हेले मसे थमदनी ओके अदु हुजिक सी जगह हि दे बोट थादा बलाकपगी चांगसी के हेतारे कोई पीसी यम नेम लगसु नेम विते नुपा मसिंग नुपी मसिंग कनाना नुपी मसिंग हेले नुपी मसिंग हेले हा ओके अदु असुमाइना हारिबा सिदा करी हाइबा तारे कोई बोट थादा बगी चांगसे सुमाइना यम नेम थोलप तारगदी यम कन्ना कोई केनोसु कैंडिडेट मयाम सु लाउरी ओइना कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट मयाम सु लाउरी को प्रजा मयाम सु कन्ना हाइरी अचुम मिहुत खन्ना नबी दमकता कोई शक्ति लेरबा वोट की कोई वोटिंग राइट बोट थादा से हाइबगी पोटमा यम कन्ना लाउरी वा ए तारगदी इसा की थबक न हेना लुई हाइदना लेथोखिबा तारगदी लुरबा तानफम कोई मणिपुर कन्ननबगी लागलिबा तानफम सिदा सिगुमलबा लोक सभा की एमपी मा खन्ननबगी मतम सिदा इसा की वोटिंग राइट टू पीदना सुबतगी मियोय खरना खनगिबा तारगदी हारिबे कोई मणिपुर की तुंगी लाइबक्सी मतौ करम लेपने बुवंग सिदने सितजे न मोइना कई फोंदोकपिनि सिखुमदा आइगी मोल ओइना दिमसी कोइना थोरा अगा बोट थाददबसी यामना लालेना लौजगे ममदि के कोई थादनबसु कनसु ऑर्गेनाइज तौजबनी सेंगना अदु थादब थोरक्तबनी पजाना थोरक्तबनी ने उपाय लेते तबुदि मदु अखुगी अमांगबनी डेमोक्रेसी सागी करिजे राइस मंगनमने थमजगे ओके लुसी हौजे अखोई कनो जगह सिगे बा बोटल अमदगी अखोई वफम ताबिगरे अदुगा लुरिबा वफम दी हौजे सुमतंगी पुंगमा खक नाइरबा तानफम मसिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना हौजे चादा हुमफुगी चांगदा हौजे अखोई की फंग रेकॉर्डा वोट थादरी अदुगा वलौरिबा पुंग अमा सिदे सिदा अखोई मियोय कयाना वोट थादरगा परसेंटेज यामना वांगबा मिखल अदु ओइगदगी हाइबदुदी अचो हांगमदि ओरि लुसी हौजिक फाउबगी चांग असिदको वोट थादनखिबगी सिदा पामदब थोकदोक थोकखिबगी पाउदम लेरगदी मदुसु तंबिरमु लुसी हौजिक फाउबगी ओइनदी अखोइगी डिस्ट्रिक्ट असिगी अखोइगी डिस्ट्रिक्ट असिगी एसपी की लिचिंग मखादा लखनलिबा अखोइगी सेक्शन थौरांग पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन निपान यावना अमदी अखोइगी डिस्ट्रिक्ट की ओइबा अखोइगी फोर्सेस आर्म अमदी अनआर्म फोर्सेस लिचिंग अमा हेनबना चथरिबा अखोइगी मिखल असिगी अखोइगी वोटिंग ngasiगी वोट थादन बसिदे हिदा अकन सेक्शन थौरांग लखपना मरम ओरगा डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइनदी हौजिक फाउबा पुंगहुम हेलकपा मतम असि फाउबदा अखोइ थोहनिंगदो थौदो थोकपगी पाउदी लेते लुसी ज्ञानेश्वर नंगासाई चटपिरुबा पोलिंग स्टेशन खरगा हौजिक लेबिरिबा पोलिंग स्टेशन सिगा
उबिरक्पा खेनबसिंग अदुसु हाइबियो हौजिक फाउबदा अखोइना चच्चरुबा पोलिंग स्टेशन सिंगा अदुगा लेयमलिबा पोलिंग स्टेशन सिंगा चावले खेदबसी अखोइ मी थोकपगी चांग असिनी मसागी वोटिंग राइट अचुंब मी खन्ननबिदमक्ता उथोकदबा मतम असिदा अखोइ मिसिंग याम थोरक्तबना मरम ओइरगा हाइरिबा अखोइगी अचुंब अखोइगी मणिपुरगी दमक्ता खोलाव लाउरगदबा अचुंब फिरे लेकदबा अचुंब मिहुत अमा पुथोकदबा असि अरुबा तांफम अमनी अदुगा हाइरिबा अखोइगी मिसिंग यामदबसिना मरम ओइरगा अखोइगी पुंग अहुम तासिदबा फावबदा मी याम थोरक्तबगी अदुगुंबा असेंग अखोइगी वोट थादबगी अखोइगी एमपी अमदी अखोइगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली अनिगी मिखलगी खेनबा अदुने याम चावला उरिबसि लुसी इलेक्शन के मरी लेना मरिक चुंबा पाउदम पीबीरक्पगी दम ज्ञानेशबु थागचरी ngasi gi इलेक्शन की पाउदम matang ashwada tensin jage makhataba pau pizari Independent Mireb RK Somarendra polling station number 9/12 Thangmaiban Meshnam Lekai Dilaiba home polling the vote hadaki handaki mikhalasina yamna maru oiba mikhalamani haike Kani hana ki jide tasina public members len aware hai tar MP election ji kam value lege jme pujida kam important role amal sanar MP na lebak si kam aru thodang law ibne jme khangbira bani na hati ayam maximum numbers of voters mem topi bo thada bini na khalle dol bide chau chau mem yawre alena phagani na khalle dubo ai sum ai khanak na rival to se bong na tum oi do mal ai khaje Hanagi MP Dr. T.H. Mainesu Kumbong Mamang Lekai Dilaiba polling station 18/17 the vote hadake vote hadaba aduda mahaki loinabi Sarojini su yauke RJSP gi Inergi Mireb Oriba Sanjam Nandeshwar su Thangmaiban polem Lekai Dilaiba polling station number 9/17 the vote hadake Mireb Oriba Sanjam Nandeshwar na mahaki thajaba wafam sing paumi sing the phongdoke आईगी होम पोलिंग स्टेशन से याम पीसफुली याम फजना तवी अखोई मणिपुर की चीफ इलेक्शन ऑफिसर आदि मरुइन आरओ दसु याम थागतरी याम वेल अरेंज तौबी नमुक्ता आईगी हुजिक आइना लेबजबसी आईगी राइवल सी नियरेस्ट कना ओइगदबनो हाइबसी अखोई तामथोसी मनुंगदा हुजिमुक्ति खंगजब ngamjadri अदुबो हायेंग रिजल्ट हाइदोक ओइना खंगजब तारे Kairao Kendra ki Manung Chanba Kyamga ki polling station 6/6 ta INC ki polling agent amana agent oinaba changlubada hana lairamba BJP ki agent ni haiba miyoi amana form lotion khraga agent ki I card pidana mahakpu mapanda tanthora khre haire Thokdok asigi matangda irang thoke tawbadagi Irulbung police laktuna control tawbadagi pamdaba thokdok thokhidre Presiding officer the Thokdok aduga mari lainana pau launanaba hotnabada agent amana ISTV news ki paumi singda nungai taba wafam phongdok tuna ki hanbaga loinana presiding officer ki mot loba yaroi haina athingba pirakre Thokdok thokpham da Congress ki candidate O Navakishore Masa laktuna yangshin ke voters ki right agents na manghale voters na vote thada bachangal laga makutta muk tahel laga EVM dana vote thada handre haiba khangbadage mafam adu da lakhi bane BJP के एजेंट सिंगना महाक मसासु चंगबा यारोय हाइबगा लोइनना फुगे तौरखी हाइखे Ada sugumba rigging tawbase tawdana bainne khoina hojiki presiding officer da jo haijabani ada smain tawringa matamsida kari hani BJP gi adagi ate leriba agent sing sina ingonda physically assault tawge hadana ma tawrai ki hariba agent sing sina ingonda phuge tupege tawi ada mapanda siphai leibni mo changba yadana sum tangak na tong yeng lei adana hairi ma phon se report tawbudi yam darkar hoini free and fair oidaba sumana rigging tawbase thokre habsidi masigi praman leire andro kendra de ma polling station ahumda masama 7/39 7/40 7/10 sidasu rigging tawi adana dumai dong pauta jai mafam siru andro su khoi sasira ina dumai dong tawjari ado hojiki polling agent
ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯎꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯒꯔꯕꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯤꯒꯠꯀꯦꯅ ꯊꯤꯒꯠꯆꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯊꯤꯒꯠꯄꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯒꯠꯂꯗꯤ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯀꯨꯏ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯅ ꯕꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ voter amana phongdorakpada mahak masa khakta natana mamangdasu miyoi kaya khutta muk tehelaga EVM da vote thadadana thokhan ki haina phongdorakle moije BJP gini akhoju inaw hida natana moida bodi wahem ta hairamde inaw hida thadadana bo lam atopada aina thadaba namu ba yabraiba isesu yare habida da thokre moina namabani na namdasu yare thokro harakpani INC की polling agent ओगेदब थंगजम प्रियो कुमार ना महाकना polling station द चंगबदा agent ओइबगी form लोक्शन खरगा agent की I card पिरखिदे अमदी महाकु agent अमगी थबक तौगे हाइबा यारखिदे हाइके ये कांग्रेस की एजेल ओइगेना संगबने दो कांग्रेस की एजेल ओइबा फंगदना थोले नंदी आइगी फॉर्म से मोइना थाजनगेना संगबा मतमदा आइगी फॉर्म से मोइना पाइसनग्रगा अखोय तांथोरगा एजेल ओदे अदुगा अमुक्सु कोना मफानदा वारी सानाग्रा वारी सानार मतुंगदा मोइना अदु नंग फॉर्म लो हाइबसु हाय अदु कछु चखि कंतो हाइबजा खराबना चलो तालबसु यावी अदुगा अखोय आइगी फॉर्म दे लौग्रबनिना मोय अतोप मीना पाइग्रबनिना अखोयना एजेल ओइद्रबनिने चलगेना थोले ओइ हुजिक एजेल ओइबे फंगद्रे हुजिक ओइरिबा एजेंसी कांग्रेस की एजेंट नते मोय अतोप मी अमने आइगी फॉर्म दी थाजंगिबा फॉर्म दी कांग्रेस की थाजंगिबने अदु मोयना कांग्रेस की सारगा कार सारगा मोयना तोंगाना पाइरगा ओइबा polling agent amana mafam maduda lana vote thada khiba leite INC ki candidate laktuna polling station manungda famjin duna leiraga election process ta ayat pa piraga irang sagatna ba hotna bada thogdok adu tholakhibani haire हाना अखोई सिगी पोलिंग मफम सिदा अखोई नुंगाइतबा इरांग अमत लेते कैंडिडेट से अखोई कांग्रेस की कनो नबकिशोर मा मसाना लागा पोलिंग मफम न नैसलगा मा मसामंग न मोप से सागलगा सखिबनेबा अरानबा सेरानबा पाउ पीरगा चथरिबा मिखल असेदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लिलोंग थौबाल अमदी वांगखेम केंद्रगी अपुनबा पोलिंग स्टेशन चामगा तरा निपाल दा मपुंग ओइना येंगबदा पामदबा थौदोक यावदना वोट थादनरे नौना वोट थादबा फंगबा वोटर कयाना हराव तयाम्बा फोंदोकले वांगखेम केंद्रगी यारिपोक गवर्नमेंट हाई स्कूल दा हांगलिबा 32/20 मॉडल पोलिंग स्टेशन अमदी हाउखा ममांग पोलिंग स्टेशन 32/1 अमदी 32/2 दा हांगलिबा नुपी सिंगी पोलिंग स्टेशन सिंगदसु मियामना वोट निंगटिना थादनके थौबाल केंद्रगी चाउयाइमा हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगलिबा पोलिंग स्टेशन नंबर 31/37 मॉडल पोलिंग स्टेशन अमदी 31/5 31/6 की नुपी सिंगी पोलिंग स्टेशन सिंगदसु पामदबा थौदोक यावदना वोट थादनके थौबाल केंद्रगी थौबाल खेत्री लेकाई दलैबा 32/30 पोलिंग स्टेशन दा MLA ओ सूर्यकुमार ना मिखल येंगशिनबा लाकपदा BJP की वर्कर अमना फोटो कापी हाइबगी वहौदगी ngaihak ungkhatnaba thokpa natana पामदबा थौदोक अमत थोकpa लेट्री हाइरे खुंद्राकपम केंद्रदसु मसिंग यामलबा मियाम थोकलक्तुना वोट थादनकी पोलिंग स्टेशन सिंग सिक्योरिटी सिंग निंगटी नंगाक सेनबगी ममी ताके मिखल मनुंगदा पामदबा थोकदोक थोकपगी पाव केंद्र सिगी ओइना हौजिक फावबगी फंगबा लेट्रे सोशल वर्कर एंड राजेंद्रना मसिंग यामलबा मियाम थोकलक्तुना डेमोक्रेसी के सिंगबा महाव लौबगी ममी ताबा असि नुंगाइबा पोई हाइके आई पोलिंग फने चलूरे चलूकान से यामना पीसफुली तौबसे सिमा अखोइदा इसादा यामना नुंगाइबा मा फावबा अदु मयामना सु यामना इंग सिंगना हंदक्ति मागी लुसिंगबा खनबगी मिरेप खनबसिदा को यामना मागी थवाई यावना होनबसे मसिदा अदुगा इरांग फलांग लेतबसिमा यामना करि हाइतारे अखोइगी माइगेदगी मियामदा अपेन फोंदोकचबा हाइतारे पोल परसेंटेज सि आइना सुम पाबदा 75-80 दुमाइ लाखद्रा अदुगा हुजिक फावबदा अखोइना सुम उरप कानसिददि अदुम BJP ना अदुम लीड तौरगा यामना वांगना चटकनियेना खुनाफमदा आइ माइ थमजगे ngasi ayu pung 3 tagi haukiba vote thada basida EVM machine yadabana maram oiraga sagol ban thangmai ban thongju kendra amasung wangkhagi polling station kharada minute nifu dagi yankhai rom chontharaga vote thada ba hoba yauki wangkhai kendra ki polling station 15/45 ki presiding officer arambam hemantana
EVM machine da loose oba yaubadagi matam khara thengthakibani thengthakiba matam asi chapchana haptuna miyam da vote thadaba fanganna ba hotnagani haike लूज खरा ओरम्बा अदुगे मोय मेकानिक लागा सेम्बिरमे अदुगा हुजिकसे मोकपोल चथरी अदु मतम खरा थेंदर होरेन लोइसलकदा सिदा मांगिबा मतम दो चौरांगना अदु हापकनी कुंभी केंद्र के MLA SB रमदी ओइनाम केंद्र के MLA L राधा किशोर सु मसा मसा के पोलिंग स्टेशन सिंह द वोट थादकी क्यामगई मुस्लिम मखा लेकाय द वोट थादबद प्रॉक्सी तौनब होटनै हाइबा वाफमदगी इरांग थोकलक्रे मियोय क्याना पोलिंग स्टेशन द थोमजिलकपदगी मफम अदुदा मथौ तौरिबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना ब्लैंक फायर फॉरवर्ड तौदुना मियाम अदु तानखाइक्रे थासी तरामाथोई अहम फेज पांथों की बाउटर की पोलिंग स्टेशन तरामापल की ngasi नौनो मिखल अमुक हंदुना पांथोकले ngasi मिखल अमुक हंदुना पांथोकलेबा मफम सिंगदी चिंगाईगिदा पोएगी पोलिंग स्टेशन अनि कचाईदा अमा उखरुल की संसक बी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की हैंगलेप असेंबली सेगमेंट की मनुंग चन्न संगले सोंगकोंग अमसुंग सोंगफुनी चांदल की ओइना महौतेरा पोलिंग स्टेशन नि सेनापति की ओइना कारोंगी कदोम कवि अमसुंग खोइदे पुलिस स्टेशन माओ असेंबली सेगमेंट की मनुंग चन्न चवाइनु अमसुंग सोंगसोंग बी मखेल कैबी ए मखेल कैबी बी तुंगुम खुलेंदी तुंगजोइदी लाई ए अमसुंग लाई बी नि टडुबी असेंबली सेगमेंट की ओइना टडुबी A1 नि पाउगी मरक थतना तेम ब्रेकमा Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Impal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Panthoibi Constructions, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, presents Panthoibi Green Home, the first of its kind residential group housing project. Panthoibi Green Homes will mark a future of modern living in the state of Manipur. Come now and register your consent of interest to be a part of the future living. Panthoibi Housing Finance Company Limited. Admission open at BYS and BYS BMT for class 10, 11 and 12. Second position logirapasi BYS na mating pambiri. BYS ki thesis se kin thakpada masam na kanai na khale. 2018 sida aina mai papa ko matlab se BYS BMT ki faculty sing yam na chang mating pambiri. Maruti Suzuki Arena brings you the big new WagonR. Stronger on looks, stronger in character, stronger on the outside, stronger on comfort, stronger on technology, stronger on performance, stronger on safety. They strive the big new WagonR at our Aston Motors showroom located at Jingbirong, Balgas. Jolip 100% natural syrup amasung capsule. yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiyu ima pirol suraba natra suba khatana yaroi aduna pirol singda comfort tinglibani
Haujik makhum tangkai mahairo aduga t-shirt lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen su thokhani adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan bani comfort after wash apikpa khongthang achoba thabak Panthoibi Villas, everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Impal. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Breaking matunda taram nokchir hizima khataba pau. Wangkem Kendra gi manung chanba Waitho the polling station 32/27 da vote thadanaba leplingai da nupi ama wantharakpadagi Lilong da leba Nur Hospital da laikan naraba matung da laikhidre. Laikhidrabi nupi adudi Basanti kawi haire. Lupa crore ahum henbagi sana ni fuhumdoi suba Assam Rifles ni Imphal More Lambigi KLP checkpost amadi Cham 5 village mayada achat awok check tawbada miyoi amadagi fagat le haire farba miyoi adudi thangza hau tawthang chahi kuntra taruk More ward number 9 dagini mahakna sana bar humfumari adu bag amada haptuna purakhibani haire Fagadlaba miyoi adu sana sing aduga loinana Moregi Custom Preventive Force da kuchinaraba matungda makha taba ain gi oiba thabak lokhatnaba Imphal gi Custom Office te purakre haire Tha asigi tang tara manga da sit ki bakkan ban nonglai nungshit adu na Bishnupur district ki manung chanba kumbi kendra gi Saiton Gram Panchayat ki manung da laiba community hall ahum lenga ki mahiloi sangyauna yum kaya amang ata thokan kre haire Awa ana taraba singi damak mateng pangbinaba Pradhan M Ibom Chana Mari Lainaba singi pukning chingsilakle. Oda akogi sarkari maikaidagi hariba sogriba pallibasing asigi relief na chingba karigumba amta lakte akogi hojik maksu aina najariba mfam asigi community hall asi tarakpada akogi miyoi ani soktuna hojik mayam serious oina akoi Rajmidi city da lain guna lairi aduga hariba asigi manungda khwaidagi hena soiba akogi nupi macha asi hojik magi saru ayamba masagi saru mafam kaya thongna koi tekna ngasi hojik maksu operation tawbagi sem saduna laikhabani aduga tasan soiba uwati iba mayam asigi su hojik phawa japsa government side dagi karigum tengbang amada lakdabasi ai sama pradhan ma oina yamna nungaijade masi athuba matamda hariba tengbang sing asi mari lenaba singna department gi miyo sing thabirakuna kumna jingsen bibugal oina na piba yaba mateng adu bibiu hana api dogere Hauserabada maroiba pau amukahna. Energy mirep tara mathogi maraiba clip nabagi damak ngasi ayupung taretagi vote hadaba honakre. Amasong Andro Kendra gi manung chanba polling station manga tarukta political party migi miyoi sing na topa political party gi candidate yauna miyoi sing amat changhandre haina CPI gi candidate narana pendba fungdokre. Pau bagi na IS TV na pijaba pau matang ashwara loisin jere bidyang tabiri basing bomo kana kurum jeri.